Čaute ľudia, hram dneska Clash Royale so Tiborom. On je iba v arene 9. Nikabú. Let's play. I got Hero Knight. Look at this. I'm so intelligent. I'm so intelligent. Ale bro, ty skadiaľ máš PDD-a. Jakého? Do Clash Royale. Jakého? Ja sa tam, ja neverím, že celú tú armádu som pozabíjal. I have Evo Evolution Mega Knight. I got Chudák, ja normálne tu používam spely, máme tu Tu máš ešte Evo Mega Knighta na druhú stranu. I hate you. Ideme ešte jednu hru. Určite, ani náhodou. Ale náhodou. Poď. A ideme iba 2-krát elixír. Porno. Davaj. No. Davaj, You big poď. scammer. You big scammer. Zmením si deck. A ja si zmením. Už som si zmenil deck. Black. Davaj. Epstein, davaj. Kámo, ale to sa jak dá? Dačo ukazovalo unlock any evolution. Ale to iba, že na Battle Pass ťa dá. Davaj. No. 2-krát elixír dáš. Zmenil som si deck. No, neverím. Nemohol som botiť dať tie emoty. Ja som dal akolok. Bro, disconnected server. Holy shit. Holy shit. Defensive Graveyard. Good Graveyard. Good shipy, Tibor. I know, brother. Brother. It's very good. It's professional aim. Brother, what is this? Comment. Delete this. I can delete this video. Jak toto mám ubraniť? Spamerátor! Log, milujem ťa! Drevo, ty si najlepšie drevo. Graveyard. Prediction. Brave Cock. No, wait, don't use graveyard. Because I stole 5 pennies from my neighbor and your Charlie Kirk was definitely shot by your dude. And the next one... Look at my defensive! You can't even defend the log. Nice log, bitch. Nice log, yes. Here's a graveyard for you. Nigger. You serious, brother? No, do not push. And here's a Evo furnace for you. Oh, no. Arrow. That is it. Yes. Take the damage. No. Good chef. Brotato! No. We cannot lose. Brothers. We cannot lose. Look at this perfect log. No, we cannot lose, brothers. We cannot lose. No. Nice Temu log. We cannot lose.
applaudis temu guys. Applaudis to be for me, bro. Okay, I'm dead, man. How you know? Cause your prince don't know even how to get to the tower. And how are you dead? Here's a Evo Fortnite. Why you? Jak masz pikawełku? Huh? Co? I never play Clash Royale with you anymore. Jednu hru! No, leave me alone. Dobra, Leave me alone. z moim najgorszym dekom, który nie wiem grać. Chodź. Chodź! Nie wiem grać ten dek. Dawaj, bo cię strelim. Nie idziemy do kartmy. Nie idziemy. Czom? Nie idziemy. Nie. Prečo? Nie idziemy. Dlaczego tam? Dobra, widzimy, że Tibor je S w Clash Royale. Co? Co? Tu je môj prvý deck, hejt bude veľký, druhý deck, tretí deck, štvrtý. Toto je môj kamaráta deck, toto je môj deck, toto je môj deck, toto je môj deck, toto je môj deck, dobrý. Toto je nič a toto je nič. Vy najlepší deck 0,0 elixíru, viete? Ja tu nejdem. Čo? Nie. Čo? Ale prečo tam ideme? Lebo čo? Čaute, vidíme, že Tibor je S v Clash Royale. Hraje to 2 roky, ja to hrám ani nie rok a som v 16. No a vidíte, ja som čakajte, možno chcel by som ako urobiť taký opening, len nemám 6. Nafarmím potom 6 a urobím opening. No, opening robím, čiže do widzenia z jedla.